Kleopatra, kraljica Egipta, bila je jedna od najpoznatijih ličnosti svog vremena. Bila je lepa, inteligentna i harizmatična osoba koja je koristila svoju moć i uticaj kako bi oblikovala tok istorije. Međutim, njeni izgled i fizički izgled su i dalje misterija svetu jer ne postoje jasne slike ili opisi nje. Ne postoje sačuvane slike Kleopatre koje su napravljene za vreme njenog života, tako da možemo samo nagađati o njenom izgledu. Arheolozi i istoričari i dalje pokušavaju da rekonstruišu njen izgled putem mnogih novčića, statua i bista koje su pronašli. Nalazi i pretpostavke u izgledu egipatske kraljice se konstantno menjaju, ali jedna stvar je sigurna. Kleopatra je bila zadivljujuća žena koja je ostavila trajan utisak na svet. Originalno ime Kleopatre bilo je Kleopatra VII Tija Filopator. Rođena je 70. godine pre nove ere u Aleksandriji, u Egiptu. Kleopatra je bila posljednja faraonka Ptolemetejske dinastije Egipta i vladala je 21 godinu. Preuzela je presto Egipta 51. godine pre nove ere nakon smrti svog oca Ptolomeja 12. Auleta. Ptolomej je došao na presto nakon smrti Aleksandra Velikog i grčke vladavine nad Egiptom. Kraljica Nila je poznata po svom uticaju na rimsku politiku i svojoj ljubavnoj vezi s Gajem Julijem Cezarom i Markom Antonijem. Srela se sa Cezarom u Aleksandriji 48. godine pre nove ere, nakon što je on osvojio Egipat. Postali su ljubavnici i imali su sina zajedno, Cezariona. On je uspostavio Kleopatru i njenog brata Ptolomeja 14. na presto. Nakon Cezarovog ubistva 44. godine pre nove ere, kraljica se vratila u Egipat. 3 godine kasnije srela se sa Markom Antonijem u Tarsusu, gradu koji se danas nalazi u Tursku. Postali su ljubavnici i imali su 3 dece zajedno. Kleopatra je pratila Antona na njegovim vojnim pohodima na istoku i čak mu pomogla u borbi protiv Oktavijana, naslednika ubijenog Julija Cezara. Veza između Kleopatre i Antona je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča svih vremena. Međutim, sve je došlo kraju kada su obe umrli 30. godine pre nove ere. Kleopatra se ubila ujedom otrovne zmije, dok je Anton izvršio samoubistvo nakon što je čuo vesti o Kleopatrinoj smrti. Ovaj događaj ozvaničuje kraj Ptolemetejske dinastije i egipatske monarhije. Kleopatra je bila vešta diplomata. Koristila je svoj šarm i duhovitost kako bi postigla svoje ciljeve. Također je bila i odličan vojni strateg koji je mnogo puta uspeo da dovede svoju vojsku do pobjede. Kleopatra je tokom godina prikazivana na različite načine od strane istoričara i pisaca. Prikazana je kao lepa i zavodljiva kraljica, vešta političarka i diplomata, hrabra i odlučna vojna vođa. Slika ove drevne kraljice koju vidimo danas uglavnom se zasniva na njenom prikazu u rimskim izvorima, budući da ne postoje sačuvane slike ili opisi o njoj iz egipatskih izvora. Na egipatskim reljefima drevna kraljica je prikazana kao lepa i moćna boginja, ali nema konkretnih detalja o njenom izgledu. Pronađeni su dokumenti o Kleopatrinom ocu, Ptolomeju 12, ali nema tragova o njenoj majci. To otežava istoričarima da predvide kako je ona izgledala. Međutim, možemo dobiti neku predstavu o njenom izgledu na osnovu novčića, statua i bista koje su pronađene. Većina rimskih istoričara opisuje Kleopatru kao neodoljivo šarmantnu sa izuzetnom lepotom. Veruju da prikazi Kleopatre i Marka Antonija na novčićima koji su kovani u Egiptu pokazuju tačan fizički izgled oboje. Istoričari su također pronašli novčiće s prikazima njenog oca, Ptolemeja 12. Prikazi pokazuju da su otac i kći imali vrlo slične crte lica. Drevni rimski istoričar Kasije Dije opisuje Kleopatru kao privlačnu ženu s prijatnim glasom i manirima. Također je opisuje kao šarmantnu kraljicu izuzetne inteligencije. Prema Kasiju Diju, kraljica Nila je mogla potčiniti koga god je htjela svojim zavodljivim govorom. I to je razlog zašto se Julije Cezar zaljubio u nju. Drevni rimski biograf Plutarh također je pisao o kraljici Nila u svom delu Životopisi. Opisao je Kleopatru kao šarmantnu ženu koja je bila veoma lepa i imala neodoljiv duh. Međutim, verovao je da Kleopatrina lepota nije bila sasvim bez premca.
Prema Plutarhu, najvažnija stvar kod Kleopatre bile su njene vještine razgovora. Napisao je da je mogla očarati svakog svojom duhovitošću i inteligencijom. Osim toga, rekao da je Kleopatra imala slatkoću u glasu koja je bila veoma privlačna. Uprkos njenoj privlačnosti i lepoti, Rimljani nisu voljeli Kleopatru jer nije bila iz njihove kulture. Smatrali su je strancem koji pokušava da uništi njihov način života. Rimljani su također verovali da je Kleopatra moćna žena, sposobna da zavede njihove vođe. U njihovim očima, Kleopatra je bila opasna i manipulativna kraljica kojoj nije trebalo verovati. Mržnja i nesklonost bili su očigledni u načinu na koji je nekoliko rimskih historičara i pesnika opisivalo Kleopatru u svojim spisima i umetničkim delima. Horacije je posljednjeg egipatskog faraona smatrao ludom ženom koja je planirala da uništi rimsko carstvo. Ovaj prikaz Kleopatre kao spletkara i opasne žene odvraćao je pažnju od njenih stvarnih dostignuća kao veštog političara i diplomata. U starom Egiptu faraoni su smatrani oličenjem bogova ili boginja. Također su smatrani posrednicima između ljudi i bogova. Egipćani su verovali da faraoni imaju božansku moć i da su odgovorni za njihovo dobro. Ovaj koncept božanske moći sprečavao je građane da svrgnu svoje vladare. Kao i drugi faraoni, Kleopatra se također smatrala boginjom. Ona je obožavana kao reinkarnacija boginje Izide. Egipćani su bili veoma ponosni na svoju kraljicu i smatrali su je simbolom egipatske kulture i civilizacije. Kleopatra je bila jedini faraon koji je mogao govoriti egipatski jezik. To ju je učinilo veoma popularno među egipatskim narodom. Kraljica Kleopatra je spasila svoj narod od rata i gladi. Svojom sposobnošću da govori različite jezike također je pomogla da se poboljšaju trgovinski odnosi sa drugim zemljama. Pod vladavinom Kleopatre, Egipat je postao moćna i prosperativna zemlja. Kleopatra je vrlo ozbiljno shvatila ulogu Izide i naporno radila da zaštiti egipatski narod. Često je nosila svete haljine Izide i učestvovala u verskim ceremonijama boginje. Kraljica Egipta, njen otac i njen sin bili su prilično ozbiljni po pitanju religije. Njihov fokus na hramove i verske ceremonije jačaju snagu egipatske civilizacije. To ih je učinilo veoma popularnim među narodom Egipta. Iako niko nije znao kako izgleda stvarna Kleopatra, ona je bila prikazana na različite načine. Neki su je opisali kao damu maslinaste kože i tamne kose, ali većina istoričara i pisaca opisala ju je kao prelepu ženu zlatne kože, plavih očiju i kovrđave kose. Varijacije u prikazu Kleopatre mogu biti posljedica činjenice da se kraljica smatrala najlepšom ženom na svetu. Ljudima je bilo teško da je opišu riječima. Slikarima i vajarima je također bilo teško da uslikaju njenu lepotu u svojim umetničkim delima jer nisu vidjeli ili čitali o osobinama Kleopatre. Njihova umetnost često zavisi od opisa drugih ljudi. To može biti i zato što je Kleopatra bila veoma složena osoba. Bila je ne samo lepa, već i veoma pametna i inteligentna. Kleopatra je nesumnjivo bila jedan od najpoznatijih i najmoćnijih vladara u starom Egiptu. Također je važila za najlepšu ženu na svetu. Tokom godina prikazana je na različite načine u filmovima. Neke od najpoznatijih svetskih glumica igrale su Kleopatrinu ulogu u filmovima. Ovi filmovi prikazuju različite strane Kleopatrinog života. Oni su također pomogli da se poveća naše razumevanje drevne egipatske kulture. Međutim, sa svim prikazima i spekulacijama egipatske kraljice, prava Kleopatra je još uvijek nerešena zagonetka. Istoričari i arheolozi još uvijek pokušavaju da sastave pravu priču o ovoj neverovatnoj ženi. Ukoliko vam se ovaj video svideo, ostavite like i subscribe. Hvala.